You are not falling behind. Life doesn't come with a set timeline. There's no perfect age to fall in love, to chase a dream, to figure it all out. Some people find their purpose at 18, others at 50. Some take the scenic route, others move straight ahead, but no path is better than the other. The world moves fast, but you don't have to. Growth isn't measured by how quickly you get there. It's measured by the lessons you learn, the kindness you give, and the person you become along the way. So take a breath. Keep going at your own pace. You're not late. You're not lost. You're exactly where you're meant to be. And no matter how long it takes, the life you're meant to have is waiting for you. Bogi babi, diğerleri babi, mande kaçı babi. To myself, I'm not the greatest. A lot of niggas know where I'm from Eswatini, Naga Matini, Nikule Pasi Wapembe. I am a Swazi, my niggas. Mwaga Mukendi, Machita. Now it's all said and done. JP is Kennedy's son, embracing my mother's tongue. Still talking about daddy's sons. Ain't given his number 2, but this is the older one. I don't have nothing to prove. Loksala go put down. Blah, rapping 4 years, I'm now a pro. You know that I'm alright for you, even when I'm poor. Tell me why do people call me suicide? When you tell them you love them, but they still try dying. You my nigga, why you acting like a snitch? Hayi man. Kunjani mna? Hayi no, u-right. Hayi mina angisikho right man nakithi. Kunjani futhi? Hey kulephe man ngibabathe. Kuyade kancane club nakwensethe man emnakethu. Nanyalo uyabona solo ngiyacokelela namakhonzi lana mnakethu. Ngiyakutshela la swini sekufile ekhala emashayina ngifile na indlala. Solo ngicokelela ukuthi man ngithenga na gas. Yathi nje nangamane ungizame nje nobe songizama nga210 man ngithenga na shumtshana kwempuphu ngifake nana gas. Kuleka mnakephu. Dimbo ekuncane lethu. Uthini manje? Dimbo ekuncane lethu nangu. Mi. Nam 210. Malini mnakethu? 210. Phela mnakethu. Mnakethu akusuye phela 210 lona mnakethu. Lona ngithene malangeni. Uthe unakimi ufuna 210. Nang 2 bo 10. Yebo mnakethu phela 210. Yabona 210. 210. Phela mnakethu ngilokhona kuthenga lokwelipaka ngeke 210 kanjena mnakethu. Nalo gesi uphelile nje ngunanisile kamakholana nginkomisha itolo nalo yabona. Lo 2 ufuna bengi 210 mnakethu. Kanti ngimalini lo mnakethu akusethu bo10 lo. Ngithendo na 10 lo umzala walo lomunye lo lama lona laba nje bakanye kanye ma twins. Mnakethu mina ngisakuva mina because uthe unakimi ufuna 210. Yebo phela 210 lona twins leli naleli twins short laba bakanye kanye laba. Lona ngi20 lona 10 kusho ukuthi ngi20. Kahle hlona ufuna malini kimi? Mina ngifuna 210. Malini lo? Lona ngi10 na 10 short 10 1 2 yabo 10 lomunye ngi20 lona. Hayi mina ngidida mnakephu. Uthe wena ufuna 210. Elinge imali nginayo mina 210 kusho ukuthi 200 na 10. Oh ufuna 210. Yebo 210. Hayi mnakephu. Lona ngi210. Wena le mali ufuna ngo210 akusithi. Phela ngiya round off lana ku10 nangiphindze ngeta kulomunye 10 lona ngi10 110. 20 yabo ngi20 lo. Ucoza ukuthi ngifile imali anesexite nje nakuleli inkinga takho. Ngeke lena encane kakhulu mnakethu. Ngalele bangiphethe ngathi beyingcono bese ngidamane ngiyonanisa ngayo lo le store ngathi batanginika yena. Mina bengisuthi ngizama mfana angigcina nini. Na mfana nami ngibuya le entala sifana. Hey akusana nzaba. Imali kude ngiyo manje benginayo ngiyo le nguwo lo 210. Na mnakethu ngi20 lona 1 10 ngithamba na 10. Futhi mina ngikuva kodwa uthi ufuna 210 nangi 210 nayo bengithi ngizokuhlola mina kephu lana utogcina la mina kephu 2 obo 10 kunitele imali loyifunile ngawugcina njani ngoba imama le nambona umeme imama nalodlala eswini nje ngi20 rand mfana andi wena vele awusangithatha but ngimali enginayo 210 anginayo but wami anginanzaba ngiyabonga mfana. Washa so right ngathi awusekho left. Isha ngaba right but nje
yini oyishuda ngayo khuluma nami nakephi awadi man nalapha endlini le fridge seyivuma mahala sekahlala ngifake nemanti onke malanga bengakuthelela ilamanti awangithela nakephi uthini ngithi fridge apha endlini beyivuma mahala inemanti bengakuthelela ilamanti awangithela mina ke because ngifikile yashisa naye la uthi inkinga okay wajabulele manje sengokuthelela mina ke hayi phutha keke khala mtumba nesivenza lapha kalobamba umfulane vuwela kwentambande namsikade ugeza ngehla thina sibathi funa sidawu nathanga endasi bayabhala abantu babebantu sibali lapha sabamukela futhi nalihlelo lishala mtumba lapho khona sitafike sicatulwe tinkinga tinenge lamakamerweni bantu abasalala nasebusuku bahlala babala emakapa bakushoda usala bababomeselana but nje sibali namhla sithi nje asibamukele la kumdumba nesibali sokhona cacatulwe inkinga sibali uhamba nabani lana uhamba namakhithedzakeni kusuke entfuli ngihamba nasibali wami lana sanimukela nalihlelo lamdumba lapho khona sidabe sicatulula khona tinkinga lapho emakhaya siyathi tinkinga tinenge angihambi ngedwa kepha ngihamba lana ngosibali wami ngathatha sibali ilithuba uvusele nabababukela lapha emakhaya sibali sindivusele babukele emakhaya lahlelweni lethu lamdumba hlelweni lamdumba lapho khona sicatulula khona tinkinga mina ke ngingavumbuke mina ngiklephuke tintsethe ngavumbuke mina ngiklephuke tintsethe ngijaha lana ngiyacatulula tinkinga sinasibali sibali lana yonke into yacatululeka lana sibali ngiyacatululeka sibali ayikho inkinga lesingayisombululi sibali noma ungetana yiphi sibali ngoba tinkinga tiningi esibali tinenge letami nje tigcwele emabhakede kepha kude imbubu sibali ingaka imbubu ngiyobonza kwagcina namhla sibali batigcwele emabhakede tigcwele emabhakede sibali asesingene nzabe necala sibali asingene nzabeni asicatulule tinkinga sibali ayinzaba icala lana yabhala lana bhala lijaha lana lithi ninenkinga sibali sibali shothi ijali selikhulile sibali ijali selikhulile lineminyaka lineminyaka lengama-28 sibali ijaha libhala liqhamuka khona lapha endzaweni yakumalutha sibali ithini ijali litsala asangene enkingeni yalo sibali enkingeni yalo ijali litsala ngive ukuthi ithini sibali sitawubona ukuthi siyayisita lejaha kufanele sitakale ijaha sakhululeka sibali libhalekithi sibali khululeka lakithi kuyasitakala lana lithi majala amadzala ngicela ningisite lana majala amadzala ningisite lana ningibonise majala amadzala kunanangu sisi lesibambisene naye sihlekisana naye lampilweni manje solo ngumfakela imali majala amadzala sengumfakele kathathu lapha kumobile money solo uyamfakela ilotho sibali uyamfakela ilotho nje uyafaka nje kalotho mix hey angichubeke nayo sibali inkinga sitawuva ukuthi ngabe ufuna simside ngani ngoba sona ke sikhombisa ukuthi ufake imali manje uthi lana uyangishayela lo sisi lesihlekisana nawe uthi ngicela sale ngumfakela le mali atokhona kuvela ngale mbela sonto sibali sakamfakela imali atovela ngempela sonto sibali tababuya phela sibali avela ngempela sonto ngoba sibe emasonto sitseniwe sibali yaliva liyasho naligama mbela sonto sibuye emasontweni yebo sibali shothi tababuya phela lesontweni ngoba phela ngabe ukucela nemali ekunikela sibali uthi ufaka le mali kumobile nje sibali ugathe kuthethe kule kuye sibali funetele kuwe ngeke phela sibali umfu wakho sibali umfakela imali ete kuwe sibali ungafaka imali emalini sibali naleni phabo mobile sibukile ufuna ivalo leni phabo mobile nyalo nje umuntu ofaka imali mobile ufuna boshwe naye nawe kunene lokufakela lo muntu ngoba usho ukuthi uyabagangisa labantu ngelo bathuma uthi abaganga uthi abaganga phela bathatha imali baye emalini wena wakunene dlala indiza lapho uyekele kuthatha imali uyise emalini ukendeka lapho endlini ude nesipho shoda ilayisi lapha endlini shoda ilayisi lo muntu akakhona kupheka ilayisi akathatha imali wena wekunene thatha imali yakho ungasifakeli isingane sakho asihayike siyitofika lapho lokhona khona noma ngabe sidle ice noma sikupaze kepha sitawufika lo yakhona wena wekunene thatha imali yakho uhambe uyothenga grocery endlini uhlale ekhaya ungayifaki imali kumobile thatha imali hambe uyodlala indiza sakhele enye imali awukhona analo mobile sebenza ngale ndiza vele
ya le ntombi letikhona vele akube ngiloba uletha indiza ngenana endizeni ndoba nemali eningi bobhik Zulu sibali asishaye izulu sibali sifake gear number 4 sibali sikhuphuke nayo sikhuphuke inzaba lana ngimalagwane la sikhuphuka khona ngenyukela sibali ngenyukela dinkinga sibali dinkinga ngeke sibali namhla siyacetha namhla siyatihlambulula inkinga siyatihlenga asihlenge sibali naye ngichubeke ngingene kulenye inkinga kubhala dzadzewethu lana sibali ngitsatse lona dzadzewethu sibali uyabhala lana uthi nenkinga uthi majala amadzala ngicela ningisite lana majala amadzala lana nginenkinga majala amadzala lengibhene nayo lana ekhaya majala amadzala sibali uthi ithi inkinga yalo dzadza ngingene kiyo sibali angene kiyo sibali inkinga sikhona ngingene lonke ngingashiyi ngisho nesandla ngisho nengalo angingene lonke kule nkinga yalo dzadza uthi lana lonkinga uthi le nkinga yakhe lo dzadze lana babemfana akondli kodwa nama mabambona bambona uhamba uphethe libhodlela lamgacweni uyanatha sinenkinga konke lo babemfana ngandeka lelo bhodlela wena wekunene bamphile lo muntu kulamalanga atshwala sibali bayaphana abantu bayaphana imali abaphana vuka makwamfana uyomfaka i-application emsebentini ya wena wekunene lama baphatha amabhiya bangodli sicansi lamabhodlela sesitawafaka emama-wallet sibali nema-wallet sibali ya akuthi inkinga sibali sitoba la celeni atokhona ukuthi ngishanatha afake kumbule kufaka la mashini ubekela celeni nobe akuthathwe le wallet yohlala khona ngale ngasebhiyeni hlala ngasebhiyeni hayi lana kuthi inkinga sibali sichubeke sibali netinkinga tiningi sibali igcwele ibhavu sibali diyasehlula kwanathi iphinze sitikhona but thina ngoba tufike kithi ngedi sihlule thina sibogandaganda shiya madoda siyahamba lana sihambe netinkinga sibali bhala lijaha lana malibhala ijaha lithi ninenkinga sibali lithi libhekene nenkinga sibali lana lijaha lana libhekene nenkinga yeli-2000 sibali lithi lendana libhekene nenkinga yeli-2000 lona malibhala ngathi selikhulakhulile ngathi neminyaka lengemashumi lamathathu sibali usola njani u-2000 sibali wasi-2000 sibali nayo ke lenkinga leba khona angithi kwaba nale ngenizaba wena sibale ukuthi ingubo lenshayilala bantwana ngoba abantwana bagezi ingubo lenshayilala umlomdzala abantwana bebagezi sibali bengilabakatheni labanye lobagezi bakhumbula ukuthi manje kufanele ngigezi sibali awuyabhala ke lana umlomdzala lana jala kithi sibali liyabhala nathi na inkinga lana madoda ngibhena na inkinga nangilana lo mfana usoloku uyafika uyakokoda but angathi ngidakwenda njani mina ngoba ukhona makumfana lokhona awuthi uyasho nawe wekunene ngumphana lo muntu muphe amaswidi kunemaswidi athweni uFather Christmas muphe amaswidi wena wekunene umkhisimusi hamba udlala lo mphana umkhisimusi athi khona kuhamba udlala sibali bancane labantwana ama-2000 sibali baganga labantu abaphe abantwana amaswidi bawudlala basuke ebantwini labadzala ngoba sinayo le nkinga sibali le nkinga yalama-2000 sibali inkinga 2000 sibali ngeke vele sesikhathi sabo sibali angithi vele awuva nalamnyaka sihamba ngabo-2000 sihamba ngabo-2 icala nga-2 vele yonke le nto seyivele ngi-2000 vele into sedonakele sibali kwachamuka thina sibali bathana insimbi endala ikresida isimbi zakudala hayi izinto eseyalala iy'nkunku ngaphandle bayakhuluma nayigcina ke sibali inkinga ithini sibali stovala ithathe sibali egcina stovala sibali naye bhalatjala apha sibali kubhajala apha sibali ngathi likhulakhulile sibali jala apha nineminyaka lengemashumi lamabili nemfica sibali yabhala sibali yabhala jala ekugcina lisendaweni yasentondozi sibali sendaweni yasentondozi sibali yabhala ke sibali ithi ninenkinga lana sibali nenkinga lejaha sibali lalele wena sibali wami ithi ninenkinga bethi ninamasihlalisane walo sibali nihlala naye sibali manje mahlalisane uthi uyahamba ekhaya sibali shothi singane leso singane wena wekunene singane sothi sithe siyovakasha ekhaya leso singane sakhe sibali manje uthi nginenkinga lana majala amadzala angathi noma umuntu makaya ekhaya kibo ubhakisha tonke intimbahla agcwalise sikhwama majala amadzala ngingalanayo uthi ubhakishe sonke intimbahla sikhwameni sagcwala
upakishe tonke niphahla sibali bepakise tonke nibahla uthi ekhaya sibali uthi ekhaya hayi ukuthi sibali uhambe lonke lo muntu wena wekunene lo mfo yakujikela loyo wena ufuna usheshe ugenze ngoba uyayibona ukuthi indlela vele seyiyahluka le ndlela benihamba ngayo ngolhlutha phambili lijuku sibali ngeke uthi umfati nakahamba ekhaya kibo sibali nobe singane sibali sithi nasihamba sekhaya kibo sipakishe sikhwama sonke sibali mkalele sibali mkalele timpahla makahamba umpakisele mpakele tekulala kakhulu fakele tekulala ungafakele tekulala ngoba utawuhamba wamfakele tekulala plus bale ebusuku uthi lena kahamba ayogroup sibali funa umfana labogawno nawe kunene umkalele ngathi ngumphana beyakhabo gogo wakhe umkalele ufakele emagawona amabhikini nje lokulala kakhulu ngakugcwalisi kakhulu lokho mkalele angahambi netimpahla tonke ahamba nato tonke ubobona ukuthi utshengisana ukuthi ngihambile ngisabuya sibali phela kulamalanga bazidlalisa nje kanjena sibali bathi bahamba basekhaya nivele sebasalile sibali basichitha labantu sibali bachitha labantu sibali asathi lokuchitha ukuthi bakusukela ngani umuntu angakutshela sibali ukuthi athi mina ngisengihleli nawe angisenganele lesicathulo sesiyangibinja sengifuna lesinye ngathi sesincane ngekasho sibali utakutshela ukuthi lesicathulo lesi akasasithanzi yena kanti ngabe uyasho wena wekunene ukuthi isicathulo siyangibinja wena wekunene umfati uhambile akabuyi wena wekunene kabuya uhambile wena lungisa nje ufuna lomunye ufuna lomunye kahle lo tawuhlala naye umthathu khumbule ukumthatha ngoba masihlatisana vele masihlatisana tawuhamba bobona lenyela ngitawuhamba nemphethe masihlatisana asathi utawuphuma njani nalomphethe sibali uthi utawukhona kuphuma nalomphethe sibali abadlali sibani kulabe kulutha abafati wena wekunene lo mfati loyo ngendeka wamthola ebusuku vele labahamba ebusuku bapakisha ikhwama tigcwale sibani nabahamba ebusuku sibani amthola ebusuku ngoba uhamba lala nje lana nje ngendeka usathi uhamba 361 days njenga Jackie China kuze awufika lekhaya sibani shoda inyanga lelo neliviki linye nebusuku bunye wena wekunene seyiphethile sibali asayiphethile sibali ngingagcina yena sibali ngingagcina yena sibali besibhalelwe ngiyongijala sibali hayi asivalelise kulohlelo sibali lamdumba siyabonga babukeli satochubeka sinibukelise lokumnanzi hlalani nathi la lihlelo lamdumba sitawuhlangana evikini lesitako ngesikhathi esilinganako nisaleni kahle